Ke he pōne, koe tau whakaholoanga matakau Starlink mai whahenga hua moa mai whakawhāna whikau. Whenonga he tau whaiaonga mai he matakau New Zealand Pacifica Principal Association. Aho whakatata he mahanga la kepa mali loa. Whakalawhala i atu ko au sana Tony Holo, sia ne he tau tūlo da walatala tutupu ke lata mea whiawhinei. Mātuta ki atu ke he tau walatala ki he matanga hua Starlink mai he whahita puka mole, tali mai he tukuha ke tau walatala nei ke whawhanga pepaha PCN, tokolonga lau tūlu ko whakismanatu, moe whakatatai atu e tau tutongi anga Telecom Niue Internet mai matakau Starlink. Matuta ki ato BCN News ke he takita ki he whahenga hoa moa mai whakawhanu whikau Anurag Tandon ke he tau talahuanga nei, si pehe mai ia, mai longa he whahenga hoa Telecom Niue ko mai whakatufonu Niue e tau talahuanga nei, ke he whakatapu nā kai mai ke tau whakaonga anga Starlink ke mutu nei. Ke tau whakaonga whakawhanu whikau ke he tau motu, manako ke tau se moe lang matai whakalahi atu ke he tau puhala uta whikau mawhisi ke lata me te tangata he motu. Ke puipuia ki whoki e tau puhala uta whikau, moe whalu taunga hua, moe whakalolahi anga he taunga hua he whakatuwhono. Kua lata whoki ke ono atu he tau puhala puipui ke puipuia ke tau whakailoanga, tau koloa me taunga hua he motu. Koe mga aho nei ko ia ne kua whakaonga atu ke he whakaoloanga Starlink he motu ko Glenn Jackson, pe hea ia mai longa e manako he whakatuwhono, ke puipui e tau kuloa he whakatuwhono, ke mai ke e whoki he whakatuwhono ke moa wholu he tau tupe, ke lata me whahenga hua moa me whakawhanu whikau. Manatu whukia ia, mi takilahi e whakaholoanga nei ke he tau moanga tau whikau mawhisi, mai whakamaloloa ki whoki e tau puhala moa tupe he whakatuwhono. Talahau mai whoki a Anurag Tandon tō ngā hua lau tōru me whakatuwhono, ke tatai tō ngā hua me tau puipuianga me tau mata whakatuwhono, ke tau puhala uta whikau me whakawhanu whikau he motu. Pia whoki me tau amamlakianga ke whakatumau a niwe ke moa e tau matutakianga mai lalolangi, ke tau puhala ke moa mawhisi, me tau puipuianga ke tau puhala uta whikau ke whakatumau tōnga whamahani. Koe mga pungi he aho nei, ne whakawhilewe ai he tau whanau aonga i ki haniwe, toko hongofunu mawhitu alau tōlu e tau whaiaonga mai he matakau New Zealand Pacifica Principal Association mai he motu ko Nisilani. Whiwhela he lo tūlu hako mai ke whilewea mai tau whanau he aonga, mai ke tau whanau ke whakawhiawhia atu ke alau tūlu, mai ke whoki ke whakakisikisi alau tūlu taunga hua. Amana ke matakau nei ke kisikisi atu ke halau tōru a aonga ke māma he aho nei. Tuku atu e tau manatu whakaue he uwhai aonga, he aonga ke tau whanau iki ko Carol Edwards ke he matakau nei hako hoko mai a lau tōru. Mai ke alau tōru ke kisikisi atu ke halau tōru a aonga. Whakailoa e whoke e ia kua tokolonga lahi e ta hana tau whai aonga ke tau whai aonga whiwhine. Ono lahi e matakau nei ke whakamalikisi hake e tau whakakoanga he Pasifika. Koe stamp e boke stika ke lata mai tau whamulianga niwen visa exemption whahingoa ai whoki koe niwe status stika ko moa mai he ofisanga hua immigration ke he mga aho nei. Aha e tau talahauanga nā kai whiawhia mai he tau tangata hako malikisi hake lahi e tau tutungianga mai he tahasi au tā lā ke lata mai tau tangata lalahi mai limu furu e tā lā ke lata mai tau whanau kiki ka pili tau whakamulianga nei ke tau pepa o whenonga halau tōru. Pehe mai a Margaret Siosi Kifu ko e takitaki whahenga hua immigration, mai whakamama mai a ia ke BCN News e tau hikihikianga mai tau tutungianga fōu ke lata mai tau stika nei. Ke tau mga aho iene nā kaila moa i e tau whakailoanga ke he tau stika nei ka koe whahita buka mole, ne whakailoa ai he whawhanga pepa he tui kupula he whakatuwhono ko moa tua e tokoloa nei ke he whahenga hua immigration mai tau tutungianga ke he mga aho nei. Pehe mai whaolo manatu, manako alau tūru ke iloa koe hāne mawhisilahi ai e hake tau tutungi mai he lima tā lā ke tahe seo tā lā. Whakatutala PCN News mo ia koe loea he whakatuwhono ko Justin Kampala, hangau ia ke he malikisi hake he tau tutungi ke tau stika nei mo e o tataina kai mo e tau mata whakatuwhono he motu. Pehe mai a Kampala koe lau pepa whamoli nei, koe whakamolianga, koe tupu mai a koe he tangata niwe, mai ke a koe ke whenonga mai ke motu nei koe niwe. Ko tau se pehe nei ke whakatatai atu mo e tau mata whakatuwhono he matakau International Air Transport Association.
Pe mai fuki ia ne naka i la whakamatafono ia e tau tutungianga ke tau koloa nei si ko mena ia to tau se ni he whahinga hua ke he tau puhala ko manako alau tūru ki ai. Naka i whai matafono foki ne pehe ko lata po ke naka i lata e tau tangata ke mua e tau whakamulianga nei. Kai tō hahai ai foki e tau huhu ko mai ke tau kau taha wakalele ke huhu mai kai ke ko tutungi halataha ni e pa sese hau ke hau ki niwe. Ko hividongia puheke mai he manga ko awasele, ko liu me tua ia he tau wheua pele ka pi tau amo he lalolangi mai tau uawhi hofu mawha. Ne whakaho koe ki Nottingham he mutu nā ko ingilani. Kamata he ahong fulmalima ke aho hofu mataha he mahena iulai, mo ko ia taha lewhili mai he atu Pasifika. Koe whaita puka mole ne whakatutala e ia mo PCN News, hangao ke hana tau ngā hua lewhili he tau pele ne hong fulmatolu he katoa mo e tolunga furu e mutu ne whetoko ke he tau whewa ia. Pe hea ia kua whiawhia ia ha kua mailonga he tau tekitaki hana e tau loto matala ke whiwhili mo taha lewhili he lalolangi he mga honi moa e ia e wina mai he International Touch Federation. Hahai au e whiawhia hako moa e whiwhili anga ia mai he matapoti he lalolangi. Uka e tau whiwhili anga. Mai ni he hako atau mahua ko e referee ke he wharo tau spoti whakamua tonga e minigames, Pacific Games. So ke uta he tua mai ni he naia e tō anoanoanga. Halau tōru e tō tangata. Whakahinga alo tōru hako e tō coaching referees. So ke lakanga whakahiko i hako he mahina November he tau kamari. Ke Pacific Games ne whakahoko ki Solomon. Hoko atu e whenonga moua e tau rau pepa. Ke ki sie koe ka hawa a tonga hua ka tausi. Whito e aho he wheua. O furumatoru e pere hako ni reweki kei. Si kehe tau fufuta. Ai taha ni e fufuta ne ngā hua kei, kai ko anga tiki hame mahani. I loa ne e au kaha, ko e lakanga nei, toko runga hake mai he wharu wheua ne kua whanau kei. Si koe maua mana ke nāu he whanu. Ai pehe nofo ni masike si whanu. Hākua tau amamana ki anga, whau ke lata me tau wheu. Pehea puheke koe tau wheua nei whawhakahoko he whae tau. Moe kua wina whoke ia ke he tau wheua Euro Cup he tau kahau ke ngā hua lewhili. Pehea moe tau wheua touch he mutu ko Amerika. Kua tokolonga tui e tau mutu ne kua manako mai. Kai whakamua mai tau mutu Europa. Ke lata mai Euro tournament ki whalani tau fu. Mutu ke ua mea Amerika. Ke whakahoko ki Amerika rotou a wheua nei. Kai hahani au e whiwhirianga. Tonga nea ko ki sia fuke e whawhanga pepa kua manako mai a Cook Island. Ke lata me rotou a wheua nei. Si pia ni a fisi fuke e mahina November. Kua manako mai fuke. Pacific tournament e ki New Zealand ni. He linga tōru whaetapu ne tai. Putuputui ha ia he tau manako. Kai tonga nei ka hako e whiwhirianga ni hako ke hoko atu kei. Ko whakau ilahi mahaki a puheke ke he hana mga whawa, ha ko whakatupea ia ke hoko atu ke he taonanga nei i England. Whakau e ke he hako a mga whawa. Hako a Langmatai, hoko atu au, mai whiawhia. Moha ni koe ha mo tōru ni a maroro, ke hoko atu ai au ke kauwharataha ke he wheua, mo
kisia foki nei ha kwa fia na o ke frale foki hai e masini aniwe mo hai fe ko mai niwe ka kwa ko hukui neo kai pihia hai e fia foki he tau moto mai longa hai he tau huhu I fea anyway si pe wai homo ai ana pe he foi tanga to foki ni ha he fa he fenonga e vai va porque hai ai ta puhara ha ki tau sia ki ke ha kwa to ta to longa ni mana si go mai he fosiang he fe wone kwa foi tanga ta ni amana ke hoko moi he lenga tur fa ta pune to e fala de ke vai ke mutu ha koe longona nga he tau talahawanga kwa hanga ko mitaki ne whakapulo ato hake langamatai ki hae to tora mutu ko e tau whakailoanga mga honei ke lata ia me tau whakailoanga kisikisikaina kua whakausi mai tua I tonga hua kisikisikaina me maanga ko waia kisi ai ke tau whawhanga pepa he whahinga hua malalo sino kua mai ke e whainga hua, ke tuku atu e ta mana tu whakau e lahi, ha kua kaua loa e maanga ke lata ia me tau whakauloanga nei. Mai ia whoke e whainga hua malolo sino, kua amana ke e whainga hua malolo sino ke tau se e taha whakauloanga, sivi ke lata mo tau selinga he tau whanau he motu. Kisi ai whoke ke tau whakailoanga mai he whawhanga pepa he whahinga hua, a haa ia e tua mamana ki anga he matakau P4 School Check Program mai he motuko Nisilani ke e whakahoko e tau kumikumianga mai sivianga ke he tau selinga, kamata he tau whanau wha e tau he mui. Mai ke ia ko Joanna Wallace ko ia ko e Auditory Processing Specialist mai he aonga pulutu o kalana ke lang matai atu ke he tau whakaholoanga nei mo ia e nosi le veki ke he tau whanau ko Telsal he tutu mai he whahe pui he whahenga hua malolo sino. Ewa mai a Joanna ke he motu mai ana mga whawa mai ke ia ke lang matai atu ke he tonga hua nei ke lata me tau tangata mua atu ke he tau whanau he motu. Hoko mai whakamua ia ke he motu mo Dr. Sousa he tau uawhi me hong whamaono, wai lang mata ia tu whokia ia ke he tau whakaholoanga nei. Mai ke he tau sivianga nei ke whakaholo ki mua me tau kumikumianga ke lata ia me tau malolo sino he tau whanau. Koe awha iu me whahe tau pukua mole, ko tokolonga te tangata kua tolu atu ke he awhakatata he maanga la kepa ma le loa. Pehe mai e whakamatalaanga he ke pule he maanga ko ronda sia ki atu mai lunga, ko e awhakatata ke whakakisakisi e tau tufunga mo tau ngahua kau whakalata he tau tangata he maanga. Nei whakamatala he teke maanga la kepa ko Ricky Cornelio, mo he ana tau manatu ke paleko atu ke he tau atu hau he maanga, mo e tau mamatua ke tuku e tau hingoa ke he wilianga lahi he tau whono teke maanga, ne ko amamunaki atu ki ai he matahiko he mahina nei. Ko e toko tūlu ni alau tūlu ki loto he ko misi whono tek maanga he tūlu tau kua mali. Tungara ia ma maanga, ko e lahi ki a mau tūlu toko tūlu, huku I tū whono maanga. Mai he tūlu tau kua mali. Tau mamna ki anga ha tau tūlu ke he mahina nei, ke liu whiwhiri whoki e tau kutawhanga ia ki loto he tau tūla maanga. Nā kai whōu e manatu nei. O le atu tu mau tau aho pēnei. O mai ke ngā hua ura me langa ki hake tau ngā hua ki loto. He ha tau tōra maanga. Mita ki lahi tau aho pēhe. Kai liu ni ke whasia ke tu whoki. Mahina nei ma tau atu hau tāre ka reka he maanga. O mai ke langa ki hake e tau ngā hua he ha tau tōra maanga. Tau matakau he maanga. Whakau e lai mahaki. Tau fuata, tau matua whene. Tau matua tāne. Ou e tulu. Ke te kolo alonga nei kua mai ke kisi ai ke lalo whakamaru nei. Ke lata mo e hata tōru. Aho. Longa mai ke he tau kai ko whakafua ai ke he aho, tau ngā hua lima he tau mamatu whiwhine me tau fua he whanua kua whakatata ai ke he aho. Whakakato atoa ai fō ke aho ke tau whakawhia anga he maanga ke tau kuali, whia mai he tau whanau me tau mamatua he maanga.
Amana ki atu ke he aho whakatata he maanga tamakautonga ke aho fumafitu iau kuso wa fe wa fumawha. Si pena hata tūru to wala tala tutupu ke lata ia mo ia whiwhinei, tō liwa te tūru ke whilewe ia ke he whahita pukahau, ko sana suni holo ni ko mawehe atu, kono wha mui munui nei pulu.